немесінің ұлы Аскарбекович деген да ол. Үйім бала 6 класста оқыған баладан бақып келді. Бұны 6-да да елестеп жүрермін көрсе. Лугита жоға шықтым баққа. Болды. Бала 10-да оқып қалыптыр. Айылдың балдар тыңда негізече. Айылдың балдар бит болып қалдырым да. Юмесі қанша деп қойдым олар? 300. Еродокторды қойып алушылар алып одан қалғанынша. Қапталларды мұрдақ қолменен сүрген жерлерді азыр ұшылар кресті олар шығып қоғып алдында еродокторды қадап көшіп қолға елденші. Шында олар қаша жеңіл болып кетті. Ақшаны дәр бұлпыш керек. Шаулат бешке өзі вид болып болды. Eski traktörler Lumiz'i 300 tutamaz. 300 Lumiz'i 300 şundaydı. Oy, bismillah. Ket sal başladı. Bismillah. Araqtarayını kameranın başkalar koyup oldu mu? Беде Құдайға шүгір дешіміз керек, болмай қалып тұр ғой десеңіздер тура эле. Нәсібін алабыз. Себебі уағында су қойылбаса шундай болып қалады екен. Уағында су қойылбай қалды. 10 күн кечигип кетти да. Ордургандан бери 10 күндөн кийин су қойылып, чөп менен болуп, чөптөн бошобой калдык да. Чөп менен 10 күн кечигип кетти, ошо менен деген жери бар да. Жақсы өспей қалды. Анан гүлдөдү. 2 жолға онда көтөрүлдү, бирок жакшы көтөрүлө алат да. Антип мен биринчи жолгондо эле гүлдөп кетти, экинчисинде суу койгондо же көтөрүлбөдү. Көтөрүлбөй калды. Эми нерсени алабыз, мону Кудай калса эртең ал чыгып кетсе аз болушунча калганын 2 күндөн кийин суу коебуз. 2 күнгө жетти, мону ал чыгып кетсе, бүгүн ал чыгып кетсе, эртеңки түшүндөн Кудай калса времясы менен суу коелучу. Вау. Prestler uzak düşüyorlar. Küçük pres, bir 10 pres aladık şu. İşte bari ana sana kayıtaydı. Bir de kaçtan bol atayım size bari. Satmanadan örnek kullanmışlar. Aylaştı marketinden kalmışlar. Bir de kaçtan mola degenler. Kaçtan mola diyor bize çifteyle nereden satma adamı görüyordu. Bari şu öyle güzel oldu. Aracı mola temazrak çıkmadı. Çünkü diğer taraftan pahalı bol. Bir de öte son çıkıyor anda. Bunçadan mola da dem bağısına içmiyor. Yok. Konteyner saldırıcı yok. Bari de koysa da. İş bitti. Raşatmadık. Nerede? Tak. Şunca pres çıktım nereden? Bunusuna da şükür. Hem bunu hem sekeyin taşıması gerek. Yo men sizlerge lifehack davyam lifehack görüldüğünden tacabayım go. İşleri musul olup kettin, musullarını bir alam. Tayganları sal, tayganlar görüp koyun. Tayganlar. Uşular da az akmata salamaz alp var. Hayatan aşağı.
çıktı bu. Kalpak başka bastıralım. Kalpak menen dukalavuzı kalpak menen. Alda git var. Ne yıktak tane uçağa çıkarıp koyan bu. Gereç hazır burasından ekonu koysam marka basılsa, belkiye basılsa kettik odak havası. Onday çıkarırken olsam anda daha bol boya kalışım değil mi? Yok, bol buday eken. Ekonu koyup duram. Oluşuca köpçükte şimdi kançan diyelim biliyorum bile. Birinci yol bugün oyuma gelip etti. Araat bile. Yaman oldu. Kanca pres battı öyle istem ya. Tamam, bir ay şeyler abi. Şöyle işte sayın.
Şöyle. Tak. Yakalıp girip durup böyle. Yaxşılar vurgan değil mi? Abi yani burada şuraya geldi. Voilà. Tamam oldu. Yo'q, ortadan bir chiqib ketdi. Просто. Tak, şu yerda qancha press bor debchi. Bo'ldi. Shu yerdan shandoq bo'lib ketdi. Videoni sekinchi yetib tavrayin. Ushbu videoga yoqqan bo'lsa so'z turdi. Klasni bapildatib qo'yinglar. Daha bir 2 yilsam bo'ldi shuni bitadi. Zato sekin qora o'tirib bitirib olam. Ya tiyin deb qoldi. Tibet to'g'ri sekin. O yerda biroz yomon yo'ldir o'rnayroq o'shadan chiqib ketsam. Qolgani trassaga Çoğur kayıldı şarkı çıkıyor. Haydi.